rečemo, evo, svi smo vačene, ali smo svi veseli. Tako da ova knjiga koja nas čeka, mislim da ima jednu velu poruku, a ta poruka je da se nikad nikemu tako ne dogodi. Ali, da se to ne bi dogodilo, mislim da moramo i mi roditelji, i sama deca, i profesori u škole puno vavek delat na ten i nikad ne fermati, jer ovo čo je opisano ova knjige ne dogodilo se i ne ponovilo se nikemu i nikada. Nažalost, to je sve oko nas, ali eto. Super. Jedna svetla točka va tunele postoji i mislim da će svaki roditelj naći tu svetlu točku i pomoć svojom otroku da ne fini ovako kako su ova deca ovdje ča mlajača starija finila. Tatjana, imate vi čas za reći? Puno tega lepega od Tatjane Udović imam za reći. Mogli bimo tako do jutra, pa ću biti kratka. Ova knjiga njena Pogled beznađa je jedno veliko iznenađenje u odnosu na cjelokupni opus njen, jer je drugačija, jer je bila hrabrost nju objaviti. Jer danas svi nastoje objaviti knjige koje su ležerne, pune horora, pune komercijalnosti, a ova njena knjiga je na neki način ljudima drugačije dano za razmišljanje, za pouku, sa velikom porukom. A zato kažem Tatjani Udović svaka čast i ponosna sam što sam od prvih njenih knjiga recenzentica. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare in meravi, ameno, dimere, lanciremo, ameno. Lijepu večer ovdje u našoj Narodnoj knjižnici čitaonici Halubajska Zorana Marinićima u svoje osobno ime, a naročito u ime Tatjane Udović, naše spisateljice, književnice na Marinićima, jedine ovako plodne, jedine ovako koja stvarno ovaj naš kraj promovira na dugo i na široko svojim stvaranjem, svojim radom. Pa evo ja bi jedan pljesak da damo Tatjani. Meni je velika čast da se ja i Tatjana družimo od njezinih samih početaka. Kad je Tatjana počela raditi, vrlo plodna stvarateljica, ona piše bajke za djecu, ona odlazi stalno u dječje vrtiće, ona njeguje kulturnu baštinu svoga kraja. Tatjana piše i o školskoj dobi, odnosno o osnovnoškolcima i srednjoškolcima, jer ona je i jedna mlada osoba, pa njoj je to bliska tema, a ovim svojim novim romanom Pogled beznađa Tatjana je zapravo i iznenadila u prvom redu i mene, koja je pratim od samih početaka, na njezinu zrelost. I s druge strane na njezinu veliku hrabrost. Ona piše o jednoj temi koja nije lagana i koju danas mnogi stvaraoci čak i izbjegavaju, jer se radi o jednoj teškoj temi, o jednoj mračnoj temi, ali ona je obrađuje na takav način da na kraju romana čovjek se ne osjeća tužan i žalostan, nego osjeća bijes i želi nešto poduzeti da to ne bude tako, što je stvarno jedna velika vrijednost ovog njezinog dijela i na tome njoj velika hvala da nas svi pribjegavaju u lagane sadržaje, zato jer je to nekako za spisatelje laganija zona, sigurnija zona, a Tatjana je dovoljno hrabra i srčana da se pozabavi onim likovima, odnosno onim članovima u našem društvu koji su se malo izgubili. S obzirom da je naše društvo danas postalo nekako rezistentno i reagira jedino na šok, upravo sam tako ja pristupila pisanju svog romana.
S obzirom da je naše društvo medijalizirano i dosta ubrzano, sve više se primijeti ta otuđenost čovjeka i upravo sam stoga nastojala potaknuti čitatelje na razmišljanje. Nažalost, sve više ima onih pojedinaca koji se nisu znali nositi s problemima i sa pritiskom društva, te nažalost sve češće o njihovim sudbinama saznajemo iz medija kada je to već prekasno. I onda se mi pitamo nije li im se moglo pomoći. Upravo zato htjela sam potaknuti društvo na razmišljanje, da pogleda oko sebe i prepozna te pojedince, da im pristupi prije nego to bude prekasno. Evo, hvala. Kao što je Tatjana rekla, otuđenost, brzina života, sve manje vremena jedan za drugoga, sve više šokova, senzacija, sve više estradizacije svakodnevnog života, dovodi do toga da sve više imamo i pogleda beznađa. Tatjana ih je vidjela i Tatjana želi nešto od njima reći, rekla je u svome romanu Pogled beznađa. Dobar večer svima. Moram reći da mi je čast što sam od prve knjige bila recenzentica Tatjani Udović i sa ovom knjigom Pogled beznađa moram reći da je postigla svoju zrelost. Kao što je gospođa Međumurec rekla, zaista je za njene godine to izuzetno zrelo i posebno. Ona je mene inače inspirirala isto i u umjetnosti, tako da sam ja napravila onda na svili slike sa svilenim bojama i na akril i s akrilnim bojama. Tako da možete pogledati, znači tamo imamo na svili rad. Na svili imamo recimo ova središnja slika u narančastom okviru, ona prikazuje upravo taj pogled beznađa koji se iz tmine spušta sa svim svojim strahovima, problemima, bolima, patnjama koje u društvo ulaze neprimjetno dok mi svi spavamo. Jer smo se svi malo kao društvo uspavali. Koristila sam boje koje izražavaju Tatjaninu knjigu u kojoj se preljevaju i crno i bijeli svijet, ali moram reći u njenim likovima prevladavaju emocije svih boja, od strasti do mržnje, do straha. Moram reći, toliko podsvjesnih velova je navela, da je to meni nešto fenomenalno da netko sa njenim godinama može toliko velova izraziti, toliko psiholoških momenata. Pogotovo da može okarakterizirati likove koji su na margini života, koje ljudi obično i ne primjećuju jer ih ne žele, i likovi koji nisu samo crni kao što mi obično želimo vidjeti ih i izbjegavamo takve ljude. A ti likovi nose u sebi takvu jednu isto pozitivnost, dubinu. Oni su negativnost izrazili zato što su bili okruženi u okružju koje im nije odgovaralo, pa su tu negativno stupili. A to sam vrlo dobro prikazala sa slikom koja ovdje je tu iza mene. To je kao prikaz crne kraljice koja sa sobom nosi svu bol, patnju, težinu i ulazi u stablo, u srce prirode i jednostavno razara sve ono što je dobro, sve ono što može biti lijepo. A to ako čovjek ne bude pripazio, nam se može i dogoditi. Znači, njena poruka je oštra, puna poruke i usudila se nešto što drugi pisci izbjegavaju. Jer obično je najlakše pričati o ljepotama, puno humora i svega. Onda imamo još ovo s ove strane sliku isto jednu. To je ovo na vodi. Kućice koje su obiteljske, koje su naizgled pod sunčanim zrakama, a sa strane su sve ono stavljene strahovi, borbe, sve ono što se nadvija nad uspavano obiteljsko gnijezdo. Znači, njen roman stvarno je bio predivna inspiracija mi. Isto tako mi poslužio za akrilnu sliku, to je ova do nje, koja vidimo, imamo ženu koja je osvjetljena, pola je lica
osvjetljeno, a pola lica je zatamnjeno. Isto tako se odražavaju te zrake i na prirodu oko nje, znači imamo stablo koje je zatamnjeno i stablo koje je dio osvjetljen. A to znači da čovjek može svojim pozitivnim ili negativnim djelovanjem utjecati na prirodu. Zato je jako dobro da pročitate njenu knjigu jer će vas zamisliti, potaknuti na djelovanje i ja bih stvarno od srca preporučila da Tatjanu Udović pažljivo pratite jer ja mislim da je ona tek na nekom svom početku još većega opusa. Ja slutim da su još veće kreacije ispred nje i ja se nadam iskreno da će me još i dalje trpiti kao recenzenticu. Eto, hvala lijepa i što ste me i trpili. Godine, iskustvo, rad čine svoje, životno iskustvo, susretanje svakodnevnih situacija čine to bogatstvo u njezinome stvaralaštvu. Vjerujem da će i ova knjiga, a stvarno bi trebala naći put do čitatelja, zato jer Tatjana stvarno daje jedne dobre poruke i dobro zamišlja svakoga od nas na jedan vrlo jednostavan način, lakim stilom, lakim jezikom, a zapravo mnogo toga možemo i sebe suočiti i našu okolinu sa time. Ja bi sada predstavila vam i našeg sljedećeg gosta, jer mi smo ovdje pozvali, Tatjani je bila velika čast da se njoj pridruži i Niki iz Koktelci, odnosno Nikola Peršić. I evo ga, Nikola, drago nam je, dobar večer, što si došao s nama u knjižnicu u Mariniće. Mirna, hvala na ovako odličnom predstavljanju. Dobar večer, dragi ljudi. Ja tu nisam iz sveta književnosti, mene Tatjana nazvala jedan dan i govori mi, ima jedan roman ki je totalno drugačiji od romani ki sam do sad napisala. I ja govorim, dobro, kako se zove? Pogled beznađa. Ona govori, ja, pa da li biš ti mogla dojeti na promociju da te ja pokažem ljudima da oni vide čaj je to pogled beznađa. Tako da evo, sad ste s prve ruke šinjora i crtava sliki, Tatjana je doprijavam, a ne da vam sve bude jasno na prvu. Malo se zezam. Ja i Tatjana se znamo već dosta vremena. Ona je delala intervju sa mojim kolegama iz benda i onda valjda kad su svi rekli sve čas su imeli, onda kao ima tamo još jedan, vjerojatno sam ja inspirirao za taj pogled beznađa, ima tamo još jedan ki ima još neš bi rekla, onda čita knjige, ovako ne zna jako govoriti, ali ima 2-3 ovako smešne stvari. Onda smo mi se našli tako i stojili smo jedan intervju ki je bio super i tako naše druženje počelo najprvo ne onako na nekakvoj običnoj baze, pa onda mi je pokazala jedan prvi roman ki je napisala. I onda kako mi ki se bavimo, nazovimo to isto umjetnošću, jer pjevamo, pa to neki rekao da je to isto umjetnost. Onda sam ja vidio da to 32 ko sam čital se moram poistovjetiti pa jako puno situacij, kje je ona tako dobro i slikovito opisala. Jer kao i kad mi pišemo nekakve pjesme, pa nam ljudi reču da su se poistovjetili s temi pjesmama u određenim momente, u sekunde ili nekoj slike, onda sam ja shvatio da mi imamo jako puno tega začekulati, da u biti nismo se svako slučajno spojili i tako to naše druženje traje već let. Ja sam imao priliku ovo leto evo, da dela na jednoj televiziji i uređujem jednu emisiju koja se bavila promoviranjem mladih autora, čak glazbenih, čak književnih, a Tatjana je baš u to vreme delala slikovnicu koja se zvala Halubajski zvončar, tako je. Jedna slikovnica kada je već od deci od Mitjega uzrasta kroz sliku, a i kroz tekst približila nekakve običaje, kada je na jedan nevini način u biti jako utječe na kulturu, jer se kultura od Mitjeg nog ljudima usađuje va njihovu svijest i tako dalje. I tako to naše druženje dovelo do tega da sam ja danas tuka kao jedan eksponat pogleda beznađa, malo se zezan, ali kako je Mirna rekla, taj roman završava tako da ipak nije sve tako crno i da slučajno ako neki bude razočaran, to jest bude bijesan na kraju svega tega, mora uvijek znati da postoji svjetlo na kraju tunela. A da jedna varijanta svjetla na kraju tunela, ova domaćin kraje, je
udri brigu na veselje, pa sam ja Tatjane donesa jednu bukaletu. Da, ovo je inače Vadomajten kraj, rješenje svih problema. Ovo je rješenje svih problema. Evo, ja se nadam da kad god bude nešto ovako kritično, da ćeš ti nešto na ledu unutra i trdo spreda, mehko zad, drugova ne more zaželet. Evo, hvala vam lepo što ste me slušali. Ja znam da nisam Pročitala sam knjigu Tatjaninu, moram reći, Lane, i nisam se baš dobro čutila tega momenta, ali kad sam se ponovo vrnula na knjigu, onda, kako je i Niki rekao, postoji ta svetla točka na kraju tunela. Nadam se da će ju svi mladi naći i da neće finit ovako kako su finili ovi mladi va knjige, a da bi se to dogodilo, svi mi skupa moramo njim pomoći i moramo ih staviti na pravi put. Ki god bude od mlajih knjigu pročital, nikako njim ne bi smele past na pamet takove odluke, takove krajnje odluke da si stvarno zamu življenje, jer mača reći nego mladi su tu da živu, da proživu, da pridu va naša leta, va sa naša leta i pomozimo njim koliko god moremo da najdu pravi put i da ne fine ovako kako su ovi va knjige finili.